New Delhi arong sopi Jawaharlal Nehru Stadium along SBKF National Games Surihinira Inkwara Kitom Kapatu Ponalong Sangpi Ratna Rong Hangpi Alangli Karbi Anglong Lapen Assam Along Riapan Nong Mekevan Alangli Rong Lake Bahuni Adorso Check R2 Bong Tok Terang Arong Alangli Sarpiamen Kadom Terang Pi Lapen Asar Buramen Karlitang Long Ki Rong Hang 100 meters rally gold medal 200 meters rally gold medal, 400 meters mixed male and female rally gold medal, long jump gold medal, Sangpi Ratnarong Hangpi, Alanglipen gold medal anong e Chipalong dun pusi, Birta Rib Dunlong. News Checks Report, Karbi Anglong News Channel. Aprangsi nili nang litum dak wangsi radang no nang apachini pod nang litum bhantak kardom lapen nili la mechik lo 23 nili tum damsi 26 27 28 arni New Delhi Jawaharlal Nehru Stadium along adak nili ke pathudun haladak athai kela bhanai SBKF National Game 2023 tat pat hadak pathudun lo nilinong evan lo ke kadahin ladak ni long sonpli gold medal niliwan lo amar sinon bangke dak nilirong nili ni song ko pen ke do nili pai hem la volong ko maji checkar tu bong tok terangarong ladak bangsi nilirong sor tumpen lapu nili tumpen khelara pen nili bong lapu nili pai la tumpen nili dak ni leng ching sama joini nang litum phan hang cho phasi pini dak chatong eklo nangela dak kapathu ka chapati dun khula bangsu kapathu ka chapati dun amen kupusoni संयुक्त भारतीय खेल फाउंडेशन एड इंडस्ट्री लासो along sinili chipate dun nangela dak kapathu ka chapati pen kidam kewang ko pinika siksak chitong panik nilitum ke dam ho thang ke songtawe dak nilitum langfer em sar mudram lekthe alang lisita me nilitum long nang cherap don si nilitum phan jakong ferang tanang pido nilitum thang ki sungta phopon pe nangila bangsu kapathu parong ronda nang li kumentu pen si bangsu hin kingkam kachiarum ek nili pathu long klama long ke nili ke ne song ko banda eneng hang o pathu long bangke bonsita me la charle bo maning kan nili 2000 pen 2004 la hai aninka nalom nili best athletics anong eda che palong dun lo all inter school long la penon pu ani district long da che palong pon bom lo national long da che palong dun bom sinili achu chiklo 2019 alom ta nili international level long ta ne gold pen silver one lo nangila bangsu ada gold medal chepalong dun lok pen nang lem akesar la pen sar pit manalin pen ku pisi pui nili hala dak long dun det pen ke wang si cha than lo la si nili pai tum lo nili hem nili chor lo alang li tum tanang cherap don joy ni si nili la an sita me don lo an pen la dak eli Karbi Anglong arat lo nili tum dak volong ko maji arat kadu kavita nang chito don si nili la an tang song don bom lo kewang jilang along la puson kapathu nananglin ben ku pisi kipudam ekje nilihin pen kipu ke janama moni dakai ke ineng ke hang plote theta thek Bokajan Police Station angkang Risim Kangtang ke ot Ok Chumpran Adivasi People Liberations Army APLA atum Ari Kachirung Madi surrender Bokajan Nipai Hini Aruachiklo Ningkan Suri Hini Ra Inkoy Rakithom Adivasi People Liberations Army Risim Kangtang ke ot asong Klembang Phu Bangthong ke prasir ke batum Amena Risim Kangtang ke roan Assam Rifle Pen Bokajan Police Station athingno Risim Kangtang kiti ajai mek deng ponlo Nipa hini arua chiklo suri hini ra inkoy rakethom Risim Kangtang kiti pon total aphai pieces 31 laso along AK series bong thom 3 notes refill bong sir cap 19 notes pistol bong pho 5 notes Genedesh lapen ke ongdung pheri mimi kangbop ason lapen hele amukering ke ongdung pen rai kom sai ki arideng khodailo labang so risim kiti ajai megmate surrender ceremony along peng pen Assam State Arlo Inspector General of Police IGP Devjyoti Mukherjee IPS Central Range Nagaon Assam lapen Karbi Anglong pen
Superintendent of Police SP Sandeep Kumar Saikia lapen ke ongdung aman apen ke thekiding atumta chitongdun. Adivasi People Liberations Army Klembangku kedre setung aning aklong pen kachuro kachipi chepajir ahem asor ajeng ajati mesen pen mithang hem hongtu Monsam aklam along kachewanglong apot kachoro lapen amina mina ahem apurial atumta aning arong pen hem kachewanglong pe me apot chorolo pusi ningjepon. News Text Report Karbi Anglong News Channel. Johar, namaskar. মই আদিবাসী পিপল লিবাৰেশ্যন আপলা সেনাধ্যক্ষ চাইল মুণ্ডা আৰু আজি আমি বিভিন্ন সমস্যাৰ পৰা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আমি আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে আমি জংঘলত গৈছিলোঁ আৰু আজি মূল খুঁটিত আমি ঘূৰি আহি বিভিন্ন শিকি আছোঁ আৰু অসম পুলিচ আৰু কাৰ্বি আংলং পুলিচ আৰু আমাৰ বোকাজানৰ SDPO আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ SP মহোদয় আৰু আমাৰ আসাম ৰাইফলৰ CO আৰু আমাৰ মেজাৰ তেওঁলোকৰ সহযোগত আমি আজি মূল খুঁটিত ঘূৰি আহিবলৈ মই সক্ষম হৈছোঁ আৰু গতিকে অসমত আমি আমাৰ যি দাবী আছিলে আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ যি মূল সমস্যা আছিলে সেই সমস্যাবিলাক আমি কাগজ কলমৰ জৰিয়তে সমাধান কৰিমকৈ আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ আৰু আমাৰ যি মূল ডিমাণ্ড আছিলে ST আমাৰ লেণ্ড পাট্টা আমাৰ চাব মজদুৰবিলাকৰ যি 350 টকাতকৈ অধিক বৃদ্ধি কৰা আৰু আমাৰ যি অট'নমাছ কাউন্সিল সেইবিলাক আমাৰ দাবী আছিলে সেই দাবীবিলাকক লৈ আমি আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ আৰু গতিকে মূল খুঁটিত ঘূৰি আহিছোঁ আৰু আমি এই শান্তি বাৰ্তাৰ যোগেদি আমি অসমৰ লগত অসম চৰকাৰৰ লগত যোগদান কৰি আমি অসমৰ বিকাশৰ ৰাস্তাত যাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। আজি কিমানজন চিলিণ্ডাৰ কৰি আছে? আজি আমি 39জন চিলিণ্ডাৰ কৰিছোঁ। আৰু আহিব আছে নেকি? আজি আৰু বিভিন্নজন আছে, আমাৰ 40জন আশপাশ আছে। তেওঁলোকে কিছুমান জেলত আছে আৰু কিছুমান মানে পেলাই আছে, কিয়কি মাজত আমি 26 জানুৱাৰী আমি মূল খুঁটিত আহিবলৈ কাৰণে আমি ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলোঁ, কিন্তু আমাৰ কিছুমান সমস্যা হৈ যোৱাৰ কাৰণে ইফালে পলাই যাবলগীয়া হৈছিলে। গতিকে তেওঁলোকক নিশ্চয় মূল খুঁটিত দিব লাগিব। আজি কি আৰ্মছ দিছে? আমি AK-47ৰ পৰা লৈ গ্ৰীণতলৈকে আৰু পিষ্টলৰ পৰা 31 পিষ্টল মিলাই 31 দিছোঁ আৰু তাৰপিছত গ্ৰেনেড আৰু বিভিন্ন গুলি। Langpher Constituency ke parlo Richo Hidi Sport Association pen ke chengsi devak adung kapatu kapang chengpon. Vosik ni phai hini bhomta arni karlitang Joy Singh Bela pen achor sangpi anima ing tipi latum amen pensi. Pini Richo Hidi Sport Association adum pen devak adum kapatu kapang chengpon along chetongdun laki man penkedo Karbi Anglong Autonomous Council EM Madhuram Lekte lapen man kedo Karbi Anglong Autonomous Council Sport Chairman Long Kibe lapen ongdung ke thekiding adum setami chitongdun. Lason se pini kapathu pon lake Jersong There Kiri Club lapen Friends Club latun angbongsi kapathu pon. Bangso kapathu along puputa kapathu ke thek ke chuhoman ajok Jersong There Kiri Club atum goal isi lapen Friends Club atum seta goal isi. Lason si bangso devakadum kapathu ning ing samjin pensi pachun ponlo. Kuluni pen Bidor Singh Terang Karbi Anglong News Channel. Rally lo sports rally la hai ta alang li ka pingkhat pom dolo asu prabjin pe la hai ta dupon po asinon along tin long nami our teams nami ke pat suna la bang sinan ka chihun lo asike wangia ni litum ta dar litum our pen lo itu mesen osoma ke pat litum long pon po la clubling lo wasini tu invite pon po kasalong pathudun non ba asam long puno ba long kapre kapatudun long bustami la non jitu club liga long kapathu kemi au somara tumphan ingwai pensi sia tim bunai po la so tim na tuma bangsi pathudun po asila lo nani tum kadore na chitong ni tani na pila patenke la bangso ke pathu la bangke prize money ta doji dan pena an ladak na join dun tum ta dolo ke pathu ji la so na join dun pena na dolo asi club liga po penan itum pathu ponji pan bori pon po apen ke mane yong si pathu dun dia ni hang do pro te na samya po do di asi lambe lambe ni pen tu me mag do go panda irjume pa di Lang Chithing Sub Medical Center aron ateng pen site chiklem wangwe.
Nijang Karbi Anglong ki parlo lakhat proxy kopili constituency arlo lang chithing along sub medical center aron ateng pen side chiklem pon pin pen achiklo abainong cho en aret Labangso sub medical center ki rong arada tumaphan joy ki pen se kachilang longchi aphansi EC warsai ki pipon government atum sita aron ateng pen rong adrat tum se chilang longji kalisi medical sub center along amatsi dowai anta longpon pe kiso kachilang longji ke api alamro dowai kang thumdamji anta longle athema sub medical center si chiklo ejon pen arni sinini henlo kangpuji lapen ke kang hapsi arni ke ong doctor nurse atum achiklo ejon pen arni sinini si wang chottiti busi nunjepon lasi Labangso Puthak Prabjin Pen Karbi Anglong Autonomous Council Medical EM Sorjarong Parpen Kopi Asailo Claim Ponji Kiruni Pen Kam Singdera Karbi Anglong News Channel Neletum ladak lang chithing apling santara long la nas piatum ke wang hor bang ke chetong jir hor bang neletum long po chetong de hor bang ke long de tum si ke ong la pen ke ladak la so hem long ta ke lang ka ura to bang ta la pan lasting da dana masi kang ram chai kang ram ai la poson de ko la si bang so ke klar thu ya phan si nang le to phan ko chuning ri pon thulo Ceklo jon pen phong ko ceklo yon pen bang ke phong thom hota do phong nia hota do yo la poson sar Kami so sub center kaita bon lo. Mana ke bon si ke theklong si ke ongi bon la si la pu ne le tuma a center pen ta la pen pu am let pen la malam de di che tong chi hulong po che tong de hor bang ke long de dat po yo la person si la cheklo yo nam bong ke pu thek the batai thom wang huta du batai hini wang huta du apa ke nang le tum ta la bang so he ma long ke ko son si ke klar chen ma mat ke klar claim ma ko son si ka pang the ma ke nang le tum ta thek ta kang long lo yela sila bang so ke klar thu chen ya phan si ki me thu ya phan si ko chuning ri dun thu la thar lo Nang tum ladak sub center dokok apit si tami nang tum ke suki un e ke konap an ke pon nang. nel tum ke khiruni si che ponang kok lo Ladak sub center do sita do pakai joy. o do ba ke yoy lo Dapan kon bang hai do la. ladak pen ke lang that pen bang ke 10 kilometer ti ende nang ka lang that pen ladak lang chi thing an polon te ladak ke penana kilometer dam thu yoi posar Kilometer ke fokus. o la an si dam yoi po athene le tum ta yok ye de lo ke lang ada ke khiruni hospital long dam de ta yok ye de lo ke yo la puson Kuma nar samhan cinik mama. neli ke nang tun da pin lang po nas pe tum phan ke la an chini ne sa Mana nang tum anar tum angwe da joni si cini da lah. oi la pulo pu ko ta heno ne lo athe wang wer pa so da ne tum ta chini dunia po Angwe da ma cini da. o wang wa da na si chini da lo Kumani nar kumani la ba cini da. kala lo chini da la Sorkaran ko pilo pujinan. सरकार तो pan ka ne le ta puthe da lo sar ha mane सरकार तो pan ka chini Rap ko pilo nenge. akera ba bang ka la bang so hem ke mesen jia phan la pen ke ne le tum la te bok te be si ta hedi halloween a doctor ka chilang se ta la pan che pon jok plot chilang jok plot dam jok plot dak te bok het son te po ya lo yo ne le tum ka chuning ri dunia bang ke Kakira oi kai ke ta nas pe tum wang ver son te po ya lo non barikha por hut ke sukiun eta batchet. bat chelo la pen ke nas pe tum ta thek thulong le da lo ka yo Batsita bat o ba se ta pat pa ke yo lo keso poni te ha kherni o ha kheroni lo pon pe pulon pon atangka maha ave pulon te o la ke hem chi bi ko kam lo sa Tata Sumo Gari Pen Keklo Ajok Inut Abang Phi Apran Kedam Nijang Karbi Anglong ki parlo lakha sirkep Amreng constituency arlo langsun mi pi arong azor Inut Abang Phi kadom durong pi arta thongkep ra troksi amithang agari pen to dap ada por phai pho apor ahut kheroni an kewang bom ahut gari arlo pen klopi Karlitang kadom durong pi ahemasor Simeon Ingleng lapen kapachini dun alangni dum kheroni ahithi along theng han lokachu jordun chi aphansi amethang agari tata sumo pen wangbom ahutsi tower ebeng gari ardopen klopitlo lapen keso ahir ingtang rakajok tong sekot pen alang hemasor aphan Karlitang kadom durong pi aphan churikendeng hospital along an cheponlo Bonta sekelang ason kawe dowai daru kawe ajok Khiruni model hospital along an chewanlo Bonta keso ahir kangtang o ajok alangli bang so appear thepen che otanglo Karlitang kadom durong pi kapamotekang alangli chor Simeon Ingleng lapen alangli somar bang hini puta pherangke tumaphan than pachini dun Khiruni pen kam singdera Karbi Anglong News Channel
Nilimen rising milik nili hemke dipusito lasenun julake nili ongsa raki bisi achore glo alang litum pini kheroni ya bajar phan latum luhan gachi ori phan latum ronglong pangrum damlo anke laso ajo silatum dam pena bonelo man ningwe ke haladak han parke kai juri dam nang silatum dam amat latum bangke pala ayam sor bangke ang bong asid along si gangni aprang cetap dun dedel amala ang bong si kangni ko de bang hala ang hapang cengkir pami me masih pala tarning along tang ho amala dakkan bange klukit lo ang hap ceng tuak masih klukit masih la bange cewai ju lo lason si nilitum dake kadu eta haki sebut long dulo laso teng lo la asumarta biek hak lang inuke ningkanis ini kan thom ini ke ini kan clean phone sidula ini dah bangke ini akleng bangke kan phone sidu hilang kon arong le konan lo jiri gendeng langsung dipikat tuli kerong inte la bang su ti hem ji ti ma da kheruni hospital lo ini ke hal dakkan ke wan hot ke ti thalang jiri gendeng hospital long kon lo hal dakke un elo ko lam mas ada ban transfer wan lo dak kheruni long ji ponon ko lo kheruni long wan long ke dake nangli ini deh lo lama ke, tapi nong bangke dak nangli ke kitang lo, dake nangli liang ku si cilok.